Yesu ashimwe. Amen. Twikirize twese Yesu ashimwe. Amen. Shimye Imana ya Isirayeli. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuba ndiko tugejeje uyu munsi kwa kuwa tumefika hii sikukuu ku birori bya nyuma by'umukunzi wanjye, kwa sikukuu ya mpendo wangu. Ntibyoroshe kuvuga, sio rahisi kwa kuongea, ariko Imana inkomeze, lakini Mungu anipe nguvu uko yarabikoze, kwa sababu Mungu amefanya. Sinakekaga ko sikuwa nadhania kwamba bizagenda uko bimeze, itakuwa gisi ilivyo leo, ariko kubera ko Imana igira imbaraga zitandukanye n'iz'abantu, kwa kini kwamba Mungu anazo nguvu tofauti na za kila binadamu, Imana yarankomesha. Mungu ameniimarisha. Bazamure mikrofone abantu bari kure bumve, wale walio mbali wapandishe kipaza sauti ninachotumia. Reka mbanze mvuge shimira abantu kugira ngo nze kuvuga Beti nyuma. Acha nishukuru watu, nitakuja kuongea kwa ushuhuda wa Beti baadaye. Ndashimira abantu bose, nitashukuru watu wote kwa jumla, abantu badutabaye, wale waliotuomboleza, ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, taifa letu wala ukoo wetu wa Kinyamurenge, Abanyarwanda, Wanyarwanda, Abanyakenya, wenyeji wa Kenya, hari abakongomani bageze mu rugo, wakongomani wote kwa jumla waliofika nyumbani batari mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge, ambao si wa kabila letu ya Kinyamurenge, abo bose, hao wote kwa jumla mbivuze mu magambo make, nimeyagusia kwa uchache, ariko Imana yo mwijuru baho umugisha ko batubaye hafi, bali wote Mungu awabariki wote waliotutembelea. Ndashimira abaturanyi banjye, nashukuru wajirani wangu aho twari dutuye mbere, mahali tulipoishi mbele, ntarimukira hari ya Mwansanze ejo bundi, kabla sijahamia pale mmenipata hapa karibuni. Bankoreye igitangaza, wamefanyia mambo makuu, barantabaye, wameniomboleza. Abanyamurenge twabanaga barantabaye bose, wote ambayo wa kabila letu tulikuwa tunaishi nao wamenipea salamu za rambirambi. Abanyakenya bose twabanaga mu pilote baraje, wenyeji wa nchi hii ambao tulikuwa tunaishi kwa prote wamekuja kwangu nao, bazaga bitwaje amata n'imigati buri munsi, walikuwa kija na maziwa na mikati. Mu byukuri banyeretse ko bambaye hafi, Imana yo mwijuru baho umugisha, wamenionyesha upendo na Mungu wa mbinguni awabariki. Ndashimira abaturanye turi kumwe bunyine, nashukuru wa jirani ambao tunao pamoja kwa siku za leo, bakoze ibikintu kinkora ku mutima. Kuna yale mengi wamefanya yakanigusa kwa moyo. Bampaye amazu yabo, bamwe bagera bampa imfunguzo, wamenipea manyumba yao, wakanipea hata kifunguo. Twari twapanze gufata ama maison de passage n'abavandimwe, tulikuwa tumekusudia kuchukua nyumba za kukodi pamoja na wandugu, ariko abantu bacu bose bavuye hanze babashije kubajyamisha neza, lakini wageni wangu wote ambao wametoka ngambo wamewapangisha kwa manyumba yao. Abo nabo tubana muri pilote, watu ambao tunaishi nao kwa prote ndio wamefanya hayo. Wiyongereye kwa Oncle Furaha, na kwa Uncle Furaha, na kwa murumuna wacu Gisegeti, na kwa brother yetu Gisekedi, bakoze ibintu bidasanzwe, wamefanya mambo ambayo si ya kawaida. Kuva kuwa mbere banjyamishirije abantu kugeza ubu nyine, kuanzia Mande wamepangia wageni hadi leo. Batanze inzu zabo zibikoni, wamepeana nyumba zao zikawa chikoni. Nta hantu na hamwe batageze, hakuna mahali popote ambapo wageni hawakufika. Kwa tugejeje uyu munsi nta kintu cyapfuye, kuwa tumefika siku hii kabla kuna chochote kimeharibika, cyangwa ngo kiduteshe umutwe kubera ko byanze ko wala kitutatize kwa njia moja wala ingine. Ni kubwa Imana yo mwijuru baho umugisha, kwa ajili ya hao Mungu awabariki. Abo ntavuze wenda baba bafite ikindi bakoze nabo Imana baho umugisha, ambayo sijagusia na kuwataja ambao wamefanya, Mungu awabariki. Uko sinavuga buri wese mwizina, siweze nikamtaja kila yote kwa jina. Ndashimira inshuti zanjye n'inshuti za arizo inshuti za Beti, nimeshukuru marafiki zangu na ndio marafiki wa Beti, nanabihanganisha cyane, na nikiwapea pole wote. Bambaye hafi, wamenikaribia,
bamwe bananiwe no kubyakira, wamoja imekuwa mazito kuyapokea. Imana yo mu ijuru bakomeze. Mungu wa mbinguni awaimarishe. Muri izo nshuti za Betty ndavugamo bangahe ni benshi cyane, mwumvishije abantu bose ko yababaniraga neza. Miongoni mwa marafiki wake nitawataja wamoja, ingawaja wote ameishi nao kwa usalama. Ndiyanganisha mubyara wanjye Nyaregwa. Nyaregwa twabanye ku bitaro kuva ku wa kabiri kugeza Betty arangije. Tumekuwa nayo hospitalini hadi wakati wako tuaga kwake Betty. Twabanye nawe ari muri koma, tubana nawe yavuye muri koma. Tumekuwa nayo hospitalini akiwa mahututi na hata na wakati alipoaga akitoka mwilini. Agisubiye muri koma ku cyumweru nanone ari mu bantu ba mbere nabimenyesheje kubera ko nge nari nakaza mva ku bitaro saa 7 z'ijoro. Alipokuwa mahututi hapo Sunday, mimi nimemjuza habari hiyo. Mu byukuri byari bikomeye, kwa zito. Iwe na muzee nibo babimenye ko byarangije, nge nkimupfukamye ndi kumusengera. Yeye na mzee ndio wamejua kwamba tayari ameaga. Nilikuwa nikipiga magoti nigari na muombea. Kubera ari ya mashini nge nkabona ko bigishoboka ko Imana yamugarura. Kwa kupitia mashini hiyo nilikuwa nikiwazia kwamba Mungu anaweza kumrudisha. Ariko twarasohotse arambwiriwe yari umuganga arabizi, ambwira ukuntu isura yatangiye guhinduka no mu maso, ambwira ko ari mashini gusa ziri guhumeka. Yeye ameyagundua, niambia kwamba ni mashini na inafanya. Urumva kugeza ku munota wa nyuma twari kumwe kabisa. Hata kwa dakika ya nyuma tulikuwa pamoja naye. Kuzino komere. Kwa hiyo poleni. Ukomere Betty tuzamusanga. Poleni Betty tutampata. Ndihanganisha umwana w'umukobwa witwa Mami. Mami Betty yarapfuye. Betty ametuaga. Mama aja muri koma, aja mu bitaro amaramo iminsi 2. Naye akawa mahututi akamaliza siku 2 akiwa hospitalini. Sigarana ikibazo cye n'ubu yari yananiwe kuza. Nikabakia na changamoto kumpitia yeye hadi leo alikuwa mzito kwake kuja hapa. Yari inshuti magara kabisa. Alikuwa rafiki wa dhati. Mbuze wike Mami, ukomere mama. Mami poleni. Mani gukomeze. Poleni. Ndihanganisha Ndabarishe pia. Ni mwene wabo no munyabyinshi. Naye ni mmoja wapo wa familia. Ariko bakenaga ibintu kagira ngo nababyara bari inshuti. Walikuwa rafiki wa karibu wakicheza kama ndugu na marafiki. Ntago bahuraga Ndabarisha afite amafaranga ngo yasubiraneyo. Hawakupatana Ndabarisha akiwa na pesa na arudi nayo. Akayamwaka afite andi mu ntoki. Alikuwa kimunyanganya na akiwa na zingine kwa mkono. Niko bari babanye nawe. Ndio gisi walikuwa wanaishi. Nihanganishije Medi wavuye mu Rwanda. Medi kutoka Rwanda. Ndi kuvuga inshuti. Nasema marafiki. Medi ukomere n'abandi bose mwazanye. Medi poleni pamoja na wengine ambao mmeambatana. Ubwo duheruka mu bukwe bwa Petit Frere mu Rwanda twaramusuye tugeriwe mu rugo. Tulipoenda kwa harusi ya brother yangu tulienda tukamtembelea kwake nyumbani. Nta kindi cyatuzanye n'uburyo mwabanye mwakuranye n'ubushuti bwanyu. Ndio sababisha kuja kwenu ni kwa sababu ya gisi mmeishi na kukomaa pamoja mkiwa pamoja. Kandi ndagusaba kwa ngo buzakomeze nk'uko Betty arahari. Na uendelee na urafiki huyo Betty yungari hai. Wenda ntago uzongera kumubona nkawe ariko harabu uzajya ubona. Hautamuona kinaganaga bali kuna wale utaona kwa sura yake. Abo ni bake mvuze. Hao ni wachache ambao nimewataja. Ariko ni benshi. Betty ari inshuti y'abantu benshi. Bali alikuwa rafiki ya watu wengi. Sinakwibagiwa kuvuga familia ya Nzeyimana na Mfurakazi. Sitakosa kamwe kutaja Mfurakazi na Nzeyimana. Betty yari yarubatse ikintu. Betty alikuwa amejenga urafiki. Mu minsi 30 y'ukwezi, kwa siku 30 za mwezi, twagombaga kurya ko banze Imana ijoro rimwe amajoro 3 mu kwezi, bakarya iwacu amajoro 3 mu kwezi. Ngekuwa bora tuwatembelee kwa siku 3 kwa mwezi, wala wao wanatutembelea hivi. Tugafata abana, tunachukua watoto, tukagendayo, tunaenda kwao, umunsi wabo waga nabo bakaza. Siku yao inapofika nao wanakuja. Bakomere cyane, Imana ibahe umugisha. Poleni na Mungu awabariki. Sinakwibagirwa Kanyambo na Kamusore. Kanyambo na Kamusore babaye inshuti zacu mu buryo bw'umubiri. Wamekuwa marafiki kwa ngambo ya kimwili, bongera baba inshuti yacu mu buryo bw'umwuka na kwa ngambo ya kiroho. Niba ari amasengesho yasengewe mu rugo rwacu, ikiwa kuna maombe ambayo yameombewa kwa boma letu, uretse ya mama hari ya nta wundi uri ku rwego rw'abo bantu babiri. Isipokuwa mama hapo hakuna mwingine anafikia kiwango hicho. Yego. Ndio. Kanyamba byumve na Kamusore.
Kanyambo na Kamusore usikilize hayo na yataja. Hari byinshi tuziranyeho. Kuna mengi ambayo najua wamefanya kwetu. Ku buzima bw'urugo rwacu. Kwa maisha ya boma letu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira kandi tashukuru mara tena amatorero, makanisa kwa jumla. Ndashimira amatorero yose ya Kayole, makanisa yote kwa jumla ya Kayole. Ndakeka ni bake baza bagira ama event ngo ndeke kubafasha protokole. Hakuna ambaye wanafanya event. Sikukuu nikose kuwafanyia protocol. Mwarabingaragarije ko ibyo njya mbakorera mu bihazirisha yale ambaye nayo wafanyia mu bihagaciro kabisa narababonye. Meipatia thamani nikatambua hayo. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Hari amakanisa 3 ndi buvuge yonyine. Kuna makanisa 3 ambaye nitataja. Irya mbere ndashimira kanisa ryacu rya Philadelphia. Kanisa langu la Philadelphia. Kanisa ryiza. Kanisa nzuri. Imana yo mwijuru idakiranirwa. Mungu asiyezihakiwa ibahe umugisha. Iwabariki. Twinjiye ibitaro kuwa mbere. Tumeingia hospitalini Mande. Kuwa kabiri mu ijoro. Hapo siku ya pili jioni. Guhera kuwa gatatu kugeza beta arangije bari batarasiba ku bitaro. Kuanzia Wednesday hadi siku alipoaga wote walikuwa kifika hospitalini. Ari umunsi umwe barevera batugezeho saa 12 za mu gitondo. Kuna siku kasisi ametufikia alfajiri ya hapo asubuhi. Abakuru n'abatoya, wakubwa kwa wadogo, nokuri mpa agaciro ibyo mwadukoreye. Inapea thamani yale ambayo mmeyafanya. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Pastor n'umufasha we, pastor na madam n'abandi bakorana, wengine wanaofanya naye, n'abaririmbye n'amadepartement yose, na waimbaji na department zote baransuye bampaye n'amafaranga. Wote wamenitembelea wakanipea hata pesa. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira urusengero twabanjemo nk'igerano rwa Freshmana. Nitashukuru kanisa la Freshmana. Mu byukuri twabanye neza. Tumetembea vizuri nao. Nihangane nabo mbahaye pole. Na wapea pole. Kubura Betty. Kukosa Betty ntibyoroshe. Sio rahisi. Ibyo bavuze by'ibintu yakoraga mu ibanga. Kwa yale alikuwa akiyafanya kwa siri. Nkiri fiance wiwe akajya gura amazi muri iryo kanisa ntaranamushaka. Wakati nilikuwa tungari na uchumba alikuwa kinunua maji. Akabicisha kwa muzehe nta wundi muntu ubizi ko ari ujye gura amazi yo kunywa. Alikuwa akiyapitisha kwa mzee bila kujua kwamba ni yeye anafanya kazi hiyo. Nari mbizi. Nilikuwa najua hayo. Kugera tuvanye ndaza njya muri urwo rusengero. Na tulipoana nikaingia kwa kanisa hilo. Igihe yahagaritse akazi nico gihe bisa nkaho byahagaze ariko agikoreje uwo murimo yarawukoraga. Wakati alikuwa akifanya kazi hiyo wakati wote. Ngarutse muri Philadelphia ninge mu diakono usengeye. Nilipofika kwa kanisa hilo mimi ndiyo Asha ambaye ameombewa. Betty kubera kuba mu cyaro Betty yageze afata umukingi wanje w'amasuku ya buri. Wakati ninapoenda kijijini yeye alikuwa anabaki kwa nafasi yangu. Yagezeho nigiye nagarutse kubera ko yarabifite ku mutima akajya nsigira abana n'ubundi akazinduka. Na wakati ninaporudi alikuwa akiniachia watoto anaenda kufanya usafi. Sinari ngikora amasuku mu rusengero. Sikukuwa nikifanya usafi tena. Kuko Imana yari yarampaye umugore uhagarara mu kimbo cyanje. Kwa sababu Mungu alikuwa amenipea mke aliyonisimama kwa nafasi yangu. Mu mirimo nyinshi turi buvuge muherekeje niyo ngiyirimo. Miongoni mwa kazi ambazo zinamsindikiza hiyo iko miongoni mwa hayo. Imana wa umugisha. Mungu awabariki. Shimira urusengero bamuze barimo gwa Sepak. Nikishukuru kanisa ambapo baba mzaza na hudumu hapo ya Sepak. Muzehe n'abashumba ndetse n'abakristo bose bakorana. Baba na wachungaji wengine pamoja na wazee wanaofanya naye. Twarababonye mu byukuri Imana yo mwijuru wa umugisha. Mmesimama nasi na Mungu wa mbinguni awabariki. Mu ncamaka amatorero yose ya Kayole ndetse n'andi ari inyuma ya Kayole Imana yo mwijuru wa umugisha. Kwa jumla makanisa yote ya Kayole na yengine yanayo nyuma ya Kayole yote tumewaona. Nashimira abanyagihugu harimo abarimu ba Blessing. Nikishukuru wenyeji mkiwemo walimu wa Blessing ndetse n'ababyeyi bigishiriza kuri icyo kigo pamoja na wazazi wanaofundisha watoto kwa shule hilo. Baransuye, wamenitembelea, baje ku rusengero, wamekuja kanisani, bacanze amafaranga menshi, wamefanya mchango wa pesa mingi, barayantumiye yangezeho, wamenitumia yamenifikia. Imana yo mwijuru wa umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Directrice n'abarimu bakorana, mwalimu mkuu pamoja na walimu, Imana yo mwijuru wa umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. N'ababyeyi bose bigishiriza na wazazi wote kwa jumla.
Ndashimira umuryango wanjye wa gatatu. Nashukuru familia yangu. Uretse umuryango mvukamo n'uwo nashatsemo. Kabla ya familia ambayo nimezaliwa na ile nimeoa. Mfite umuryango wa Gisubizo. Ninayo familia ya Gisubizo. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Gisubizo muri Kenya branch kwa ari 4. Gisubizo hapa Kenya branch zote 4. Mwanyubahishije. Mumenipea thamani. Muri abantu beza Imana izajya ibibibukira. Mimi ni wa maana kwangu, Mungu aendelee kuwakumbuka. Ndabizirikana. Mimi ninayajali, ninayadhamini. Abagisubizo bari hanze muri Amerika no muri iriya migabane yindi. Wagisubizo ambako wako ngambo hamwe na representa wa Gisubizo ku isi, pamoja na representa wa Gisubizo ulimwenguni, baramvugishije bampaye pole, wamenipea salamu za rambirambi, batanze amafaranga yabo menshi, wametoa pesa zao kwa wingi. Ayo niyo bababwiye ari abandi bakoze indi groupe. Hayo ndio wamewaambia, kuna wengine wamefanya group nyingine. Hari ayandi nayo ashobora kuba angana nizo nk'abavuze. Kuna ingine pesa yenyiko hapo kama hizo ngombe ambaye mmeambiwa. Mafaranga ni meza ariko ikiza cyane no mutima Imana yabashizemo niyo pesa ni kitu nzuri, ila moyo ambaye Mungu amewapea ndio ya maana. Muri umuryango wanjye, mimi ni familia yangu, familia yanjye yabibonye, familia yangu imeona hayo. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Nashimira umuryango wacu wa Gasita. Nashukuru familia yangu ya Gasita, iyobowe na chairman Gigi muri Kenya, ikiongozwa na kiongozi Gigi hapa Kenya, ndetse na Gasita ku isi, na Gasita mwenyewe ulimwenguni. Bampaye agaciro nsanga ndi umuntu ukomeye, wamenipea thamani nikajipata ni mtu shupavu, ntacyo batakoze, hakuna lolote hawajatenda. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira umuryango wanjye wa bugufi wa Nyamugwera. Nitashukuru familia yangu ya Nyamugwera. Hari abantu batarava hariya kuva kwa kabiri. Kuna wale ambao hawajatoka hapo nyumbani tangia hiyo siku ya pili. Bavandimwe Imana ibahe umugisha. Ndugu na marafiki, Mungu awabariki. Ndabizi njya ngerageza ariko noneho nzarushaho kubagana. Najua kwamba kuna kile ninajaribu kwa familia, lakini nitazidishia. Kabisa narababonye mwarakoze. Nimewaona mmefanya mambo mno. Nashimira mwacu mwasogokuru Mugeza. Nashukuru kwa babu yetu Mugeza. Ubugwayi bwa Beti bwabaye igihe gitari ko bukostinga amafaranga ateye ubwoba, turaza kubivuga nyuma. Ugonjwa wa madamu imekuwa muda mfupi, lakini kawa na gharama kubwa. Kwa Mugeza barakoze. Kwa Mugeza wamefanya mambo makubwa. Batanze amafaranga yabo, wametoa pesa zao, bambaye hafi, wamenikaribia, barikoreraga ariko kandi bakoze ibirenze. Wamejifanyia lakini wakafanya mambo zaidi makuu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ndashimira abavandimwe tuvukana kwa papa na mama. Nitashukuru ndugu marafiki tunaozaliwa pamoja kwa baba na mama. Twinjiye mu bitaro tumazemo umunsi umwe gusa batubwira kujya muri ICU muri prive baduca 200. Tuliingia hospitalini nyuma ya siku moja tukaenda mahali tutachajiwa 1200. Deposit 200. Deposit ya 1200. Inama yarabaye umunsi umwe. Hapo kikao imefanyika kwa siku moja. Nari maze kubona muri leta barimo baducijana. Kwa serikali walikuwa kituchaji 100. Ayo mafaranga bayatanze umunsi umwe. Kwa siku moja hizo pesa zimeonekana. Amafaranga yagiye yiyongera kubera muri ICU muzari ya mashini. Hapo pesa iliendelea kuongezeka. Bakoze igitangaza, batanze amafaranga bwa kabiri arutayo bari batanze mbere. Mara ya pili walizidishia yale ambayo wametoa mara ya kwanza. Nta kintu na kimwe kitakozwe kugira ngo Beti agaruke. Hakuna chochote kufanyika ili turudishe maisha ya Beti. Ndashimira Papa Rine, niwe dusigaranye nka papa. Papa Rine ndiye tulio naye kama baba mzazi n'umuryango wiwe pamoja na familia yake. Mwarakoze, Imana ibahe umugisha. Mmefanya makuu na Mungu awabariki. Ndashimira mama, tumwita mama ni mushiki wacu ariko niwe mama dufite. Tunamuita mama lakini ndio dada yetu tunayebaki naye. Imana mu umugisha. Mungu amubariki. Bafunze icyuho na Papa Rine nkuko turi kubivuga. Wameziba pengo pamoja na Papa Rine. Baraturera, wakatulea, baratwigisha, wakatusomesha.
dufite amalisansi twese nta muntu w'umwacu utarize. Sote tuko na degree, hakuna mtu wa kwetu ambaye hajasoma. Baradutunga, wakatukomalisha, baradushingira, tukora ibirori byiza, wakatuoea tukafanya marusi mazuri. Erega nubwo tuvukana ariko ari ibintu badukorera tukumva birenze ubwenge n'ibitekerezo. Ngawaje sisi ni wandugu, lakini kuna yale wanafanya zaidi yanatuzidi mafikara yetu. Baratwubahishije, nta muntu wigeze uducisha mijisho nk'abana b'imfubyi. Wanatupea thamani, hakuna yote ambaye ametuona kama watoto yatima. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Mama na papa, mama na baba, Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Mungu awabariki. Naramanuka ku bavandimwe bandi, ndashimira n'umuryango wa papa Azarias Rubegwa. Itashukuru mzazi Azarias Rubegwa. Izo ngendo zose, safari hizo zote, yafashe mama ukuboko hano, amemushika mkono dada. Bakoze ibidasanzwe ku rugo rwacu, wamefanya makuu kwa jamii langu. Ndabyibuka tudefanda yavuye Kinshasa za kuduha felicitation na petit frere kuri Goma. Tulipokuwa tukitimu alitoka Kinshasa akakuja kutucongratulate pale tukiwa pale Goma. Vice President w'igihugu, Vice President wa nchi, kuduhesha agaciro kuri urwo rwego, akatupea thamani kwa kiwango hicho. Ahari Imana muhumugisha, mahali alipo Mungu amubariki. Turabizirikana papa, tunayazingatia. Nashimira abavandimwe Alexis, Olivier. Nashukuru ndugu Olivier, dada naye Imana ibamugisha, Mungu awabariki. Alexis, Imana ishimwe kwa ubushobozi yaguhaye papa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa amekupea uwezo. Biri ukora nibyo umuvandimwe yakagombye gukora. Yale unayoyafanya yanamstahili ndugu kwa mwenzie. Imana ikumugisha, Mungu akubariki. Ndashimira abana tubyaye. Tunashukuru kwa ajili ya watoto tunaowazaa. Uhereye kuri Aline uri hano, kuanzia kwa Aline aliyo hapa. Abandi bose ntibabonetse bari Norvege. Wengine wako mbali, wako Norvege. Bakoze ibidasanzwe, wamefanya mambo mno. Kubw'umwihariko kirasmi hari Emile na Rodrigue. Kuna Emile na Rodrigue. Nago tubafata nk'abarumuna bacu, hawatuwachukulie kama wadogo. Tugira groupe y'umuryango, ariko abo babiri nanjye na Alex tugira urundi ruvuga rwacu ko turi bane. Sisi tukiwa wa ine tunayo groups yetu nayo rushinzwe gukemura ibibazo by'umuryango gusa, ya kutatua shida za familia. Ibyo tutarageza kuri aba, kabla hatujafikisha kwa hawa, abatubazamurira ariko bya turenze, tunayibeba hapo juu wakati ndatushinda sisi. Ariko tuntu tw'amadolari 400-500 babikemura tutiriwe tu ya dola 400-500 tunayitatua hapo chini. Alex ni uhari? Alex yupo. Umbwirire Emile na Rodrigue. Ambie Emile na Rodrigue nubwo bari kubikurikira, ngawaje wanaifuatilia. Imana yo mwijuru ibaho umugisha, Mungu wa mbinguni awabariki. Hari abantu bishurira amazu n'abana bishurirwa amashuri. Kuna watu wanalipiwa mashule na wengine wanalipiwa manyumba kubera abo bana na Alex, kupitia watoto hao na Alexis. Imana yo mwijuru ibaho umugisha, Mungu awabariki. Nihangane, uyu ni umunsi wa nyuma, ntimurambigwe. Mvumilie, hii ndio siku ya mwisho, mtatua radhi. Ndagerageza kwihuta, nitajaribu kupiga hatua. Abaturanyi nabashimiye, majirani nimewashukuru. Ngeze ku muryango undi w'igitangaza, nafika kwa familia nyingine. Ashimira abanyabyinshi bose, na washukuru familia ya Byinshi. Nashatse kwa Byinshi, nimeoa kwa familia ya Byinshi. Ntibigeze bamfata nk'umukwe nkuko nibyo nari narasabye, narabibasabye. Hawakunichukulia kama mukwe, ndivyo gisi nimewaomba. Ndakeka nta birori by'abanyabyinshi njyambamo ngo ndeke kugira ibyo nkora nk'umwana mu rugo. Na kizani hakuna jambo lolote la familia la mchango kama harusi nikose kuchangia kama mtoto. Ndabashimiye ko mwanyakiriye nk'umwana. Nashukuru kwani mmenipokea kama mtoto wa nyumbani. Ndashimira umuryango wabo wa bugufi wo kwa Kagigi. Nashukuru kwa familia ya karibu ya hapo kwa Kagigi. Naho tubanye neza, barabizi ibirori byabo byinshi babimpamagaramo kandi nao tunaishi vyema nao, hata kwa michango na kwa marusi tunachangia. Ndashimira kwa Musega ndetse no kwa Baguma. Tunashukuru kwa familia ya Musega hata kwa Baguma. Mu by'ukuri n'ababyeyi bandi aho aba batari tubana umunsi ku wundi. Nao ni wazazi ambao tunaishi nao siku kwa siku. Imana yo mwijuru ibaho umugisha, Mungu wa mbinguni awabariki.
ndaza mu muryango wa papa bwite sogokuru Sekunzi. Nitaenda kwa familia ya baba kirasmi kwa babu Sekunzi. Wavuka yavukiwe, ambaye angebahatika kwa kuzaliwa anaweza kuzaliwa kwa familia hiyo. Imana yanchumbushe papa na mama. Mungu aliyenipa wazazi wengine kwa niaba ya baba na mama buzuye ubwenge bw'Imana, ambao wanajaa hekima kutoka kwa Mwenyezi Mungu, buzuye ubufura, ambao wanajaa ungwana na upole. Rega ibyo muvuga kuri Beti bifite aho biva. Kwa yale mnaongea kwa Beti kuna mahali, kuna chemchemi mahali natoka. Sinzabyibagirwa igihe twari twicaye Remera na papa na Alex. Sitakosa kamwe kukumbuka wakati tulikaa Remera pamoja na Alexis na baba mzazi. Hari ibyo nari mushiriye mbere ko tubana n'umukobwa muri bya bindi by'inkwano, na yale ambaye nimebeba kwake kabla ya kubeba mali kawaida kama mnafanyanga. Namubereye open, ndavuga ngo ndifuza kuba umwana kuruta uko naba umukwe. Nilimwambia kiwaziwazi ninahitaji kuzaliwa kwako kama mtoto, si kama mkwe. Papa arabinyemerera, baba mzazi akanikubalia, kubera ko byari muri gahunda y'Imana koko nagombaga kuvuka iwiwe, kwa sababu ilikuwa kwa mpangilio ya Mwenyezi Mungu ikawa hivyo. Imfura yiwe yitwa Byishimo David, mzaliwa wake wa kwanza anaitwa Byishimo David, nanjye nitwa Byishimo David, nami pia naitwa Byishimo David. Kandi madamu ni ukurikira imfura ye, na madamu ndiye anafuata mzaliwa wa kwanza. Mu byukuri ntago yigeze ntandukanya n'abavandimwe, hakutofautisha kamwe pamoja na marafiki. Ndetse ahubwo ari igihe bimwe na bimwe ari byo mbwira atabasha kubabwira. Kuna yale alikuwa akiniambia ambaye haweza kawaambia wao, bijyanye n'umuryango, kufuatana na jamii. Barabizi ni kesha ajya mpamagara tukicara mu cyumba nawe, ni mara kwa mara ananipigia tunakaa naye kwa bedroom. Ni kesha njya mukenera nanjye nkamuhamagara nkamusanga tukicarana nawe. Ni mara kwa mara nampigia nampata tunaketi naye. Ibyinshi bijya bigera ku bavandimwe twabirangije nawe twabihaye umurongo. Mengi hufika kwa ndugu tayari tumeipea line gisi itatendeka. Papa ukomere, baba mzazi poleni. Ndacyari imfura yawe nkabyishimo. Ngali mzaliwa wako wa kwanza kama Byishimo. Si byo gusaba, si byo kwinginga bindi ku maraso, si ya kuomba bali iko kwa moyo wangu. Nagize ikibazo cha mama, nilikuwa nimevunjika moyo kupitia mama mzazi. Amabanga dufitanye na muzi hatazi kubera kuri Beti n'urugo rwanjye. Kuna siri ambazo tunazo mimi naye kupitia kwa Beti ambapo baba mzazi hajui. Mama ukomere, byaranshimishije kukuona warakomeye. Mama jipe moyo, imenisaidia kuona umesimama kidete. Nagize ubwoba ngo cya gifu cyawe kizongera gitomboke. Nilikuwa na hofia kupatana na hiyo asa sema unakuwa najo kama inaweza katomboka. Mana ishimwe ko yagukomeje mama wanjye. Mungu ashukuriye kwani amekupea nguvu. Uracyari mama ibihe byose kugera nanjye mvuye muri inosi. Ungali mama mzazi hadi wakati nami nitakapotoka katika mwili huu. Ababyeyi sinabavuga nkeka nkoza amaseri sinabavuga ngo mbarangize. Wazazi tunao, sina mengi ya kuzungumza na siweze nikatoshea kupata gisi ya kiwango ya kuwaeleza. Ndashimira mama mkubwa namshukuru naye. Ndashimira ba papa bandi bavukana na mzee, wa baba ambao wanazaliwa pamoja na mzee, nukuri batubaye hafi, nao pia tunawashukuru. Imana yo mu ijuru ibaumugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Ndashimira abavandimwe banjye, nashukuru wa ndugu zangu, uhereye kuri Byishimo, kuanzia kwa Byishimo, Maxime, Patrick, Steven, Jeanne, Sonia. Bapapa nzakomeza mbabere mukuru wanyu, murabizi uko tubanye. Taendelea kuwa mkubwa yenu kadiri tulivyokuwa tukiishi. Kurya nabahamagaye ejo bundi Beta maze kurangiza nkabashira mu cyumba wanyu nkababwira ngo dutegure ibirori by'umuvandimwe neza. Hisi nilipowapigia mkaja kwangu mkaketi nikamwambia gisi tutafanya sherehe ya ndugu wetu. Tuzahora kuriya kugeza tuve muri inosi. Tutaendelea hivyo mpaka tutoke katika mwili huu. Bara abavandimwe, ni wa ndugu, bara abasponsor, ni wa sponsor wangu. Patrick arabizi, Patrick anajua hayo. Ari ibintu bimwe Beta takajya nsaba gahita saba Patrick direct. Kuna yale ambayo Beta kwa naniomba na yaomba Patrick kwa mara moja. Maxime nuko. Maxime ni hivyo.
Hofu byishimo nuko. Byishimo ni hivyo. Imana ibamugisha. Mungu awabariki. Ndihanganisha Jeanne na Alex. Jeanne na Alexis. Alex mukomere papa. Imarikeni. Twarabanye ku bitaro. Tumetembeana nyinyi hospitalini iyi minsi yose. Hizi siku zote. Alex abyumve cyane. Alexis asikie hayo. Turacyari kumwe kugira ngo tungali pamoja tugira icyo dukora muri uriya muryango ili tufanye mmoja wala lingine kwa familia hiyo. Ndabihanganisha kandi kuntu Betty yabagabuririraga abana. Jinsi Betty alikuwa na wachukulia watoto. Mu byukuri ntiyabafataga nk'abamurumuna we. Hakukuwa na wachukua kama watoto wa sister yake. Abana ba Jeanne babuza Betty babazana mu rugo kubera Betty yari afite uburyo agaburira. Wakati watoto wa Jeanne wanakosa appetite wanakuja kwake sister yao. Betty ntahari ariko turahari. Betty hayuko tena bali sisi tuko. Mwihangane mukomere. Imarikeni. Armonera nibagiwe ndashimira mu impundu. Mu impundu pia ninamshukuru. Ari ikintu yakoze cyane kuri ibi birori bya Betty, asanzwe ari inshuti ari n'umuturanyi. Kuna kile amefanya kwa ajili ya sherehe hii, ingawaje ni jirani na ni rafiki wa karibu. N'ubu nyine yazindukiye Isirari byaragikemura. Hadi leo ameamukia huko Isiri, kuna yale alikuwa ngara anafanya. Ageze anachererewe kubera imirimo nari namuhaye. Alipofika hapa chelewa, kuna kazi ambayo nilikuwa nimempea. Imana yo mwijuru nayo mumugisha. Mungu amubariki. Na SP. Pamoja na SP. Imana bamugisha n'izindi nshuti ze zose. Pamoja na marafiki wako wote. Mwana waye muri kuzuba, reka negutinda ndekeraho gushimira abantu. Naona mmechoka mko kwa jua, acha niachie hapo kwa kushukuru watu. Uwo nibagiwe mu byo kurambabarira afite ico yakoze. Kwa yule ambaye nimemsahau na kuna kila ametenda, mtaniwa radhi. Harimo inshuti ze bawini bari hanze n'abandi, abona nibagiwe bose. Imana, kuna marafiki wake wako ngambo wakiwemo Wini na wengineo. Imana ibahumugisha kandi bambabarire suko ntazirikana ibyo bakoze. Munisamee muniwe radhi, si kwa nimepuuzia kile mmetenda. Reka tuvuge nyakwigendera. Acha nigusie kwa ushuhuda wa Betty. Nyabakunda yaruho gukundwa koko nanjye. Alikuwa kitenzi cha roho. Imana yari yaramuhaye umugabo umukwiriye. Mungu amempea mume anayemstahili. Iryo jambo mvuze mu buhamya bwiwe muraza kumva impamvu ndivuze. Kile ninagusia mtakuja kusikia maana yake nimeitamka. Twari tumaranye imyaka 8. Tulikuwa naye muda wa miaka 8. Ariko twari tumaranye imyaka igera muri 15 n'amezi hejuru. Tulikuwa na miaka 15 na miezi zaidi. Dukundana. Tukipendana. Akundanye imyaka 7 n'amezi 9. Tumefanya uchumba miaka 7 na miezi 9. Twari tumaranye 8 tubana. Tulikuwa na miaka 8 tukiwa pamoja naye kama bibi na bwana. Njya kudefanda nanditse kritere z'umugore ngomba kubana nawe. Wakati wa kuhitimu kwangu nimeweka masharti ya mwanamke ambaye naye taka. Tumaze kumenyana na Betty nsanga yujuje 10 ku 10. Nilipopatana na Betty nikapatana anajaza 10 kwa 10. Betty twamenyanye, tumejuana, ntazi ko agwaye. Sikujua kama ni mgonjwa. Mbimenya tumaranye imyaka 4. Nikajua hayo, nikagundua kwa miaka 4. Tubiganiraho nawe naje muri Kenya inshuro 2 ari unzanye mvuye mu Rwanda. Tukaiongea, kwa hiyo tukakuja hapa Kenya mara 2 akinileta huku. Hari Imana yabivuze kugira ngo mbane nawe. Kuna kile Mungu ameongea ili tuishi naye. Ngeze hano nsanga nawe ari Imana yamubwiye ku mugabo agomba kubana nawe, arambwira ngo ibi tuvuganye. Nilipofika hapa nikapatana naye, kuna kile Mungu ameongea naye, kwa haya tunameongea. Naye narasabye Imana umugabo uzambwira ijambo nk'iri uvuze, ubu nzamenya ko ari uwo wanjye. Nilikuwa nikingojea munyata niambia neno kama hili unaloniambia, nijue kwa izibitishe kwamba ni wewe ambaye tutaishi naye. Biragoye mu bwoko bwacu cyangwa mu bantu, ni magumu na nizito kwa wanadamu kubana n'umuntu
kuishi na mtu, abantu bakwereka impamvu zirenga 100 zatuma utabana nawe. Kuishi na mtu ambapo watu wanakuonyesha sababu zaidi ya 100 zinaweza sababisha kutokuishi naye. Ariko njyewe ibyo byose nabireciye hejuru, bali hayo yote nimepita juu, kuko nasanze Betty ari umugore nkwiriye. Nimeona Betty ndiye mke anayenifaa. Betty yagira character zimeze nk'iza mama Rusu mbyara. Yeye alikuwa na tabia sawa sawa na zile za mama mzazi aliyenizaa. Mama nawe mukobwa Basinga yari umukobwa utuje witonda w'ibyishimo byinshi. Mama naye msichana wa Wasinga alikuwa mama mpole na wa furaha mno. Betty yarabyujujije na kwijana. Betty alikuwa amejaza hayo. Mama yavugaga amagambo make nka Betty. Mama alikuwa kuongea machache kama Betty. Mama yaduhaye affection tukiri batoya twarakuze tutazi papa. Mama ametuonyesha upendo, akatuonyesha kabla sisi hatujaona baba mzazi. Ya affection yo Betty yampaye yimpana n'umuryango wanjye wose. Hiyo upendo ndio Betty alinionyesha pamoja na familia yangu yote kwa jumla. Rero Betty naramukunze mugihe abantu benshi batashakaga kumukunda. Betty nimempenda wakati watu wengi hawakuwa wanataka kumpenda. Amen. 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 Umuryango urabizi Betty naramukunze kandi Betty naramutetesheje bishoboka. Betty familia najua hayo, nimempenda na amedeka kwangu. Ari ibintu mukecuru akunda kuvuga ngo natumye adabagira, nari naramudabagije koko. Kuna yale mama mzaza naongea nimemufanya adeke sana. Imana yanshoboje kubera Betty uwo yifuzaga kuba we muri iki gihe twabanaga nawe. Mungu ameniwezesha kufanya Betty yule gisa alivyostahili kuwa katika nyakati tulivyotembea naye. Imana ishimwe ko Betty atabarutse nta deni muri moji ibyo nagombaga kumukora. Mungu ashukuriwe kwani Betty ameaga kabla sijamtendea kile chochote alikuwa anahitaji kwangu. Ndakome. Tukimara kubana na Betty, tulipoishi na Betty, nyuma yuko kumva nshubijwe mbonye umuryango mwiza n'umugore mwiza nkunda, wakati nilipopata jibu la kuwa na mama mzuri na kuwa na familia nzuri, twahuye n'intambara. Tumekumbana na vita. Amezi 3 yonyine. Miezi 3 yenyewe. Betty yari yarasanye inda ya mbere ivamo agera ku rwego rwo namagaye muzere mubwira ko byarangiye. Alikuwa na ujauzito wa kwanza, ikafika kiwango cha kumpigia baba mzazi kumwambia kama tayari iko karibu kuaga. Twabaye Kanombe igihe kinini. Tumekaa hapo Kanombe muda mrefu. Abavandimwe bambaye hafi barongera babikora neza nkuko bajya babikora. Wandugu na marafiki walinikaribia wakafanya kadiri wafanyavyo. Byarashobokaga ko Betty muri amezi 3 nsiga. Ilikuwa inawezekana kwa hiyo miezi 3 kuaga na kuniacha. Ariko Imana yandiza amenyo y'abasetsi twabanye batishimiye kumbana nawe. Mungu akanilinda kwa wakati huo wale walikuwa nataka kunishemanga kwamba hawakuwa napendezwa na kuishi naye. Biva mu mezi 3 byari bibaye imyaka 8. Ikatoka kwa miezi 3 sasa ilikuwa kiwango ya miaka 8. Imana yo mwijuru ihabwe icyubahiro. Mungu wa mbinguni ainuliwe. Kuva ico gihe kugeza ubu numvaga ko imyaka tubanye na Betty ari inyongezo Imana yagiye kugira ngo tugere ku bya dusezeranye. Kutoka kwa ile wakati wote miaka ambayo tumeishi naye ilikuwa nyongezo kutoka kwa ile miezi 3 ambayo tulikuwa nayo. Nyuma y'iyo nda twabuze izindi nda 4. Twabonye umwana kunda ya 6, twabuze abana 5. Nyuma ya hapo tumekosa watoto 5, tulikuja kupata mtoto wetu ambaye tunaye nyuma ya watoto 5. Isengesho twagiraga nuko Imana yaduha umwana. Ombi ambalo tulikuwa nalo ili Mungu atupeye mtoto. Numvaga agahinda gakomeye ariko Betty yari kagenda tansigiye abana. Uzuni kubwa ilikuwa ya kusema kwamba Betty aende bila kuniachia mtoto. Imana yo mwijuru yarakoze kuma abakobwa beza basa na Betty. Mungu amefanya mambo makuu kunipatia wasichana wazuri ambao wanamfanana Betty. Imana yo mwijuru yarakoze. Mungu amefanya makuu. Imana yo mwijuru yarakoze. Mungu amefanya makuu. Byari byoroshe. Haikuwa rahisi. Muri uko kwa Forte inshuro 5 hari amagambo menshi yagiye abaho. Kwa ile kutoa mimba mara 5 kuna mambo mengi yameongelewa.
ariko nagerageje kuba umutaka kugira ngo byinshi bitamugeraho, lakini nimekuwa mwamvuli kwake ili mambo mengi yasifike kwake. naramukavarinze mu buryo bushoboka. Nilijaribu kumfunika kwa hiyo nyakati zote ngumu. Sinari bureke nkuko mfite abajyanama bano duhagararanye ndetse n'abari ababyeyi bicaye hari. Singekosa nifanye kumwachilia, ninao wazazi na wale wengine wanaoketi hapo, kuko n'ababyeyi b'intangarugero kandi bagira inama nziza. Ni wazazi ambao ni kielelezo kwangu, nao wana mashauri mema. Abana twababonye nabo mu buryo bw'ibitangaza. Watoto ambao tumewapata kwa gisi ya kiajabu. Nta mwana wanjye wavukiye amezi 9. Hakuna mtoto ambaye amezaliwa kwa miezi 9. Bose ni 7. Wote ni miezi 7. Kandi bakavuka mu buryo bw'amavi bwo gusenga na wote wametoka kwa magoti tukiomba. Ariko Imana irabikora, lakini Mungu ametenda kugira ngo uyu munsi Betty adusigire ugwibutso, ili Betty aondoke akituachia kumbukumbu kubwa. Mama mzazi, mukomere, imarikeni. Reka nsoze mbabwire uko Betty yagwaye muri iki cyumweru cya nyuma gusa. Acha nigusie hii wiki ya nyuma, musezere na nimwage, ntanga umwanya, nipeane muda. Habaye kwa kabiri, ipofika siku ya pili, ndabyuka nditegura, turabyuka turi bazima twese, tuliamuka tukiwa hai sote. Ku rusengero bari bafite gahunda yo gusengera abakoze muri iki cyumweru cyatambutse ejo. Kanisani walikuwa na ratiba ya kuombea wachungaji kwa hii wiki. Twari dukomeje mu myiteguro y'ibyo birori, tulikuwa na maandalizi tukijiandaa. Ndabyuka ndamubwira ndazindukira ku rusengero, nikamwambia kwamba nitaenda kanisani kugira ngo tujye gutegurira ibyo kurya abantu bari mu mahugurwa bazasengerwa, ili tuandalie watu chakula wale ambao wako kwa semina watakaoombewa. Musigira ibyo nsanzwe nsiga mu rugo, nikamwachia yale yanahitajika nyumbani, hanyuma ndagenda. Nikaenda. Turi kwakira abantu batangiye kurya, wakati tulikuwa tukipokea watu, arampamagara, akanipigia, arambwira ngo se wariye? Akaniambia, je, umekula? Ndamwambia ntago ndarya. Kamwambia bado. Turi kugaburira abantu nibasoza. Nikamwambia tunalisha watu wakimaliza, nanjye ndafungura, nami nitakula. Arambwira ngo ya. Akasema pana. Mpamagaye famiye ya Zagabe n'umugore, nimempigia Zagabe na mke, nabatekeye imboga nziza cyane mbabare uzusangire nabo. Nimewapigia wakuje nyumbani na wewe ukuje ukule pamoja na hao wageni. Yageraga iyo karite guhora azana umuryango, akajya hamagara umuryango yateka kumva ko ibyo bintu tutabirya twenyine tutari kumwe nabo. Hiyo ilikuwa tabia nzuri kwake ambaye kupitisha familia akuje tuchangie chakula. Ndamubaza Zagabe ko ari kuwa kabiri, Zagabe ntiyakoze. Akasema leo ni siku ya pili, je, Zagabe hajafanya kazi? Arambwira ngo ntiyakoze, niba agenda nyuma ya saa 6 tumaze gusangira. Akisema ikiwa ataenda nyuma ya saa 6 tukimaliza kula. Ndamubwira ngo hano batetse ibiryo bitarimo amavuta, imyumbati n'amata. Nikamwambia hapa wamepika chakula ambaye haina mafuta. Mbabarira nje ndafungura hano, niache mimi nikulie hapa. Arambwira ngo uje bikiya kugira ngo uze gutera abashitsa Pete. Akasema ukule kidogo ukuje umalizie hapa nyumbani na wageni. Nari ntangiye kugira sindinda prezi, ngiye kubivuga nihuta nsoze. Ndataha, nikaenda. Marigreke abo bantu bataje, abashitsi ntibabaye bakiza. Hao wageni hawakukuja nyumbani. Tuguma mu rugo, tukabaki nyumbani. Afata remote we na blessing iri ndirimbo Juruwe bajya bayisubizamo inshuro nk'8, niyo mpamvu bayiririmbye mubona ngiza ama emotion. Wakaenda kwa TV kuimba hiyo wimbo ambaye imeimbwa hapa. Barambwira ngo nkunda kureba ibintu by'amafilme, ngo sindebe filme cyangwa ibyo by'aba YouTuber. Akasema nisiangalie mingine kwa mtandao. Nemba remote no bonze nzangiye amatinze ngo nijoro baraza kuyima ngo aya masaha ni yao. Wakaniomba remote, wao ndio watabaki nayo. Bashiramo izo ndirimbo, wakaweka wimbo hiyo, ashiramo ikigisho cha Bishop Rutebuka, akaweka mahubiri ya Bishop Rutebuka. Arambwira ngo aramukunda ajya abwiriza byinagira ibitugu. Akasema nampenda gisi anaimba kicheza. Betty yagukundaga Bishop. Betty alikuwa akikupenda kabisa. Yagukundaga cyane. Alikuwa akikupenda sana. Yakirije umunsi atarebye ibyigisho byawe kuri televiziyo. Hakukosa kamwe kuangalia mahubiri yako. Ibyigisho byawe nibyo umushumba wo mu Rwanda yitwa Desire w'umunyarwanda, niba ari umunyarwanda ari umurundi sinze. Pamoja na Desire ambaye iko Kigali. Nibyo byigisho bibiri akunda kureba. Hao ndio wahubiri wawili alikuwa akifuata. Iyo ndirimbo Juruwe, nyimbo hiyo Juruwe ni ndirimbo ivuga ngo tuzishima tumubonye. Akisema tutashukuru wakati tutakapomuona. Zari ndirimbo ziwe zibi byumweru byanyu. Ilikuwa nyimbo zake za wiki hii ya nyuma. Babishiramo kugeza nijoro. Wakifika hapo siku,
haza abashitsi ari bacu b'abapeti bo muri famille Muhumure na Mwungura. Kukakuja wandugu wa familia Muhumure na Mwungura. Nta kibazo Beta ari muzima. Alikuwa hai, hana shida yote. Mbabwiye ngo bagure soda baranga ngo harakonje. Akasema sitanunua soda kuna ni baridi. Mbuze ngo babatekere icyayi Beta itavuga ngo ya. Beta akasema tutampigia chai. Reka mbacumbire bagende bariye n'ubundi niteguye abashitsi ntibara. Nitawapikia chakula. Beti yagiye kwarika. Wakati wa kwenda kuwapikia. Aho niho Beti yafatiwe. Hapo ndipo ameshikwa na ugonjwa. Yarakinguye arambwira ngo unenza mfate telefone. Alifungua akaniambia kuja chukua simu. Mu byukuri si telefone yashaka kumashaka kumbwira ko agwaye. Si simu alikuwa anahitaji kunipea bali alikuwa anataka kuniarifu kwamba. Yari umuntu ugwara ntashake ko ari abandi bantu babimenya. Alikuwa kigonjeka kwa anataka mtu mwingine ajue. Yeah, nakajashaka kugira bahanga yikisha. Akakuwa anataka hangaishe watu. Ngezemo yarambwiye ngo umutwe kuri amujya kumva iki gice cyose. Akasikia kama kichwa yote inauma. Kitari gukora ngo ndetse kukuboko karumva kutangiye kuba nk'ibinya. Upande wote pamoja na mkono inaanza kuganda. Ngarumva isesemi. Akasikia kama karibu atapike. Yarabimbwa itakurira basa tangira kuruka. Hapo akaanza kutapika. Ndamwiyegamiza. Nikamkaribia. Ndagenda nzana ibinini by'umutwe. Nikaleta dawa ya kichwa. Nzana kanini ka pressure yarahirutse kugira crise ya pressure. Nikaleta dawa ya pressure. Ndamuha. Nikampea. Mbwira abantu bari babonye asa nk'aba karere tukuntu. Nikaambia wale watu ambao tulikuwa nao. Bamwihangane gato agwaye umutwe ndaje. Nikaambia amegonjeka kichwa na kuja. Umugramfre yarambwa ngo yango nindeka senge bagende ngo bazagaruka aracari hano yitwa Mwungura. Ndugu akaniambia acha ombe watarudi tena. Nuko Beti yafashwe afatwa turi kuvugana. Tulikuwa tukiongea hivi. Aratambuka ajya kuryama. Akaenda karibu arare. Nyuma y'amasaha nk'atatu gusa njya kumureba. Nyuma masaa 3 nikaenda kumuona. Ndabona uko imeze nabi. Nikamwambia hauko sawa. Reka mpamagare kwa muzee abwire mukecuru azina Maxime tukujyane ku bitaro mukecuru asigara n'abana. Acha nipigie mzee mama kuja baki na watoto tuende hospitalini. Baraza. Wakaja. Ngo bahagere. Walipofika. Mukecuru ngo amubaze uko ameze aramubwira ngo simeze neza ariko mwe imiti mureke tuzagendesha. Mama alipomuuliza akisema napata nafuu acha waende hapo kesho. Baratarama gake baragenda. Wakakaa baadaye wakarudi nyumbani. Igeze saa 5 n'igice. Saa 5:30. Nandi mansinziriza umwana muto Blessing yari yajyamye. Nilikuwa nimechukua mtoto mdogo. Mujyanye kumuryamisha nsanga umuntu karahumeka nabi. Nikapata napumua vibaya. Ndamwegura. Nikamwamsha. Ndamwase ngo gutera umuti. Nikupige dawa. Arambwira ngo ya. Akasema la. Cyangwa agira gakeya nta kibazo. Au nipige kidogo. Ndabikoze. Nikafanya. Arambwira ngo nsengera. Akaniambia niombee. Ndabaga reka ngusengere. Nikamwombea. Ndamwiyegamiza. Nikamkaribia. Ngiye gusenga aramwe ngo buretse. Akaniambia kwanza acha. Reka ngusaba imbabazi. Acha nikombe msamaha. Ansaba imbabazi. Akaniomba msamaha. Mbabarire ko njya ngukorera amafuti menshi. Na kufanyia haya na yale. Kandi nta kintu utazukora ku bwanje. Hakuna lolote ambao hafanya kwa ajili yangu. Ndamubwira ngo nta kucyuza ukora kirenze ibyo ukora nk'iby'abandi bose. Yale unayofanya ni kama kawaida ya wengine wote. Gucya kabiri. Pili. Warabona agiye gupfa. Anaona karibu anataga. Mitamucyaha. Nikamkemea. Iyo mubiri wabaga bamubabaje buri gihe yaransezeraga muri ino myaka tumaranye. Kwa hii miaka ya hapa karibuni alikuwa kiniaga mara. Ndamubwira nta uzaje nje nzanapfa mbere yawe uracyafite kurera bano bana. Nikamwambia hautaenda maru ngarutarea hao watoto. Arambwira ngo nakubwiye ko wapfuye twajana. Nimekwambia kama ukienda tunaweza enda pamoja na wewe. Ndamubwira ati wababara ariko ntaho waje. Aweze enda mahali. Maze kumucyarambwira ngo basi mbabarira nsengere. Nilipomkemea akaniambia basi niombe. Ndamangiye gusenga ariko wizere iyo Mana uwo mutima wo kubwira ngo ngusengere no kuyo Mana dusenga ishoboye. Uamini ya kwamba huyo Mungu tunayeomba anazo nguvu. Ndamusengera. Nikamwombea. Betararyama. Akalala. Nyuma y'iminota nka 40. Nyuma ya dakika 40. Arashiduka atangira kuvuga ibintu. Akaanza kuongea. Mu ntabare. Akipiga yowe. Mumpishe. Munifiche. Bigenze kunuku. Haya na yale. Bana situation irahindutse. Nikaona hali inabadilika. Yari amaze kuba saa 6 n'iminota nka 40. Saa 6:40. Ndeguka. Ikamuka. Nongeye kushaka kumusengera ngira ikiniga. Wakati nitaka kumwombea nikasikia nimeshindwa. Ndarira abana bahita babyuka bose barambwira Blessing akajya ngo papa ni nini mbaya.
Watoto wakaamuka wote wakiona gisi napiga yowe. Arambwira dada usilie. Kasema baba usilie. Ndikomeza mbona ko ndi gukora amakosa imbere y'umwana. Nikajipa moyo mbele ya mtoto. Ndasenga mu bana ndongera ndamujyamisha. Nikamomba baadaye akalala. Ari kuvugishwa cyane. Alikuwa akiongea mambo. Ashatse nimero ya papa ndayibura muri telefone twaza tuvugana. Nilitafuta namba ya baba mzazi nikaikosa kwa simu. Nari navugishije dada mpura nimero yiwe. Nilikuwa nimemwongelesha dada nikakosa namba yake. Navugishije Maxime twari yarahavuye ariko nongeye kureba mbura nimero ye. Maxime nikiangalia namba sikuipata tena. Ndacanganyikirwa. Nikachanganyikiwa. Naratuje iminota nk'icumi. Ikatulia dakika 10. Umutima urambwa ngo nimfata abana mbashire mu nzu y'umuturanyi w'umunyarwanda turi kumwe. Ni moyo kanikubalia niweke watoto kwa jirani. Abamo wenyine n'umukozi no akana gato. Yeye iko pamoja na mfanyakazi. Herura umwana muto mfata blessing imbinshizamo. Nikaingiza watoto wote wawili. Hanyuma Mana ni igitangaza nkobangira umuturanyi wari umaze iminsi 2 gusa himukiye mu family ngo ni Canada Imana mu mugisha. Nikagonga kwa jirani ambaye alikuwa siku 2 akiwa hapo. Canada na madame Imana yo mwijuru baho mugisha. Canada na madame Mungu awabariki. Narabakomangiye ngo namaze umwanya batarakingura ngo baza bagira ko bararota. Nilipogonga kwa mlango wao waliwazia kwamba ni ndoto. Ye kuzenguruka gukomanga ku idirisha mbona bacanye amatara baraza. Wakakuja kumanura beti ziriya stairs mwabonye na condition yari arimo byadutwaye hafi minota 50 byananiranye. Kusema tutoke huko juu mpaka chini karibu dakika 50. Tumugejeje hasi imodoka na planes ubinshuro 3 zigenda zirambigwa zigenda. Niliitisha gari mara moja mara 3 zikienda. Tugeze aho ngo byabaye ngombwa ko ajya kuzana imodoka. Tukaenda kuleta gari taxi bisanzwe ya kawaida. Nibwo na nireturuvye none mbona nimero za papa ndamuhamagara. Ndipo nikajipata nikapigia baba mzazi. Muzecho yambwiye gusa aramwe ngo mwintegereza n'imodoka nimukomeze ndafata moto turahurirayo. Akatuambia muendelee hospitalini nitawapata huko. Twaragiye dushikira muri urgence. Tukapata hapo kwa emergency. Umuntu byari byahindutse atakimenye ihararimo. Hakukuwa najua hali. Bakoze ibishoboka abaganga Imana baho umugisha. Walifanya yote yawezekanavyo. Bamaze iminsi ne muri urgence ntaco batakoze. Tumemaliza siku 4 hapo walifanya kile chochote waweza. Imana yampaye niba ari favor sinzi ukuntu njya mpuza n'abantu. Mungu amenipa kibali cha kupendeka mbele za watu. Nta mudokiteri nakeneye ntabonye hari. Hakuna daktari niliyo bari muri zira service kandi hari ndembe nyinshi. Yeyote nilihitaji nimempata hapo. Nubwo batubwiye ngo umuntu wacu birasaba ko ajya muri ICU. Wakatuambia mtu wetu ataenda mahali pa wale wa maututi. Kandi ibitanda byabo bagira 4 gusa muri ICU biruzuye. Kuna vitanda 4 navyo imejaa. Bahamagaye Kenyatta nta gitanda. Kenyatta kukua kitanda. Batubwira ko mu privé gusa ari hari igitanda tugomba gushaka 200 bya deposit. Hapo private ndo itapatikana na tutafute 1200. Babajije nayo gusa zavurirwa baramwe ngo yadutanga n'amadolari 300 ya buri munsi. Na akasema kila siku tutakuwa tunapeana $300. Ndababwira burije. Kasema usiku imeingia. Ntibyakunda ndavugisha abavandimwe. Itaongelesha wa ndugu. Gusa kuja muri privé biragoye mudushakire muri privé byiba deposit 100 biroroshe. Nikamwambia afadhali 100. Muri leta bari bambwiye ko ari 100. Nikaemba kwa serikali ni 1100. Nibwo navugishije abavandimwe mu byukuri mwacu mwa papa bahise babikora. Nikaongelesha ndugu na marafiki kwetu kwa baba wakafanya hayo mara moja. Barakoze amafaranga yaraje. Pesa ikaonekana. Imana ikora n'igitangaza tubona igitanda nyine kijana hari ya kwa mama Rusi. Hapo kwa mama Rusi hiyo 100 tukapata kitanda yake. Bamujyana muri ICU. Wakaenda hapo. Ntacyo batakoresheje ziriya mashine zo muri ICU. Hakuna wamefanya iwezekanacho. Nasiyambutse ari data bukwe bari baraje mu bukwe bari banze gutaha ari muri iyo condition. Kuna wababa mkwe ambao walikuja kwa harusi walikuwa wameshindwa kurudi wakati alikuwa kwa mahututi. Ngo bigere kwa 4 ava muri koma. Walipofika siku hiyo ya Alhamisi akatoka mahututi. Baraza basanze ameze neza bahita badusezera baragenda. Wakapata yuko na nafuu wakatuacha wakaenda. Baragiye amayongera aribira. Hapo walipoenda kazimia tena. Kwa gatanu Friday. Kwa gatanu mwijoro abari bamujyana muri ICU. Wakamurudisha hapo tena. Beti nono arahembuka ava muri koma burundu agaruka ari Beti na bwa bwiza bwiwe bwose. Akapata fahamu nzuri akarudi akatuongelesha.
ava muri koma habaye ibintu bibiri. Kumekuwa mambo mawili. Beti yavuye muri koma yibagiye Igiswahili. Hakukuwa naongea Kiswahili tena. Abaganga bamubwiraga Igiswahili akabasekera gusa. Walikuwa kimuongelesha Kiswahili hakukuwa anapata fahamu. Ikintu cya kabiri ni ibitwenge. Yarasanzwe agira ibyishimo ariko yagize ibitwenge biteye ubwoba. Alikuwa kicheka kiwango ya juu. Ibitwenge Beti yapfanye nibyo byatumye umutima umbwira ngo nkomeretse nzaherekeze Beti n'amarira. Gisa alikuwa nacheka ndo nipea moyo kusudi nisimusindikise nikilia. Kuwa nkomeye nuko umugore wanjye yagiye yishimye kandi aho yaragiye hari heza. Kuwa nimeimarika ni kwani mke wangu alikuwa kifurahi. Yarahembutse kuwa gatandatu turirirwana. Tumeshinda hapo Friday. Na badada na banyaregwa na bamuze abantu bose barahageze. Na wadada na mzee. Yaratubwiye ngo akeneye amata. Kisema nahitaji maziwa. Ukanda akeneye ikivuguto. Na ile ya mara. Naragenda yazana. Nimeleta yo. Ayambere yabwiye Nyaregwa ko ashaka ko bayasangira. Ya kwanza aliambia Nyaregwa kunywa pamoja. Barayasangira. Wakakunywa pamoja. Ya kabiri nayamuhaye ndi ngenyine batashe mu masaa 5 z'ijoro. Ya pili nikampatia nikiwa kivyangu. Ariko ngo kuva yagira hano ntibaramugaburira arashonje. Alikuwa akisema niko na njaa tangia nifike hapa. Bazanye ibiryo ntiyarya. Walipoleta chakula hakukula. Ndi gusoza. Nakamatisha. Ndamubwira ati none urashaka iki? Nahitaji nini? Ngo amata kandi. Maziwa tena. Ngo ariko yavuganye na muzehe ko muzehe azamugurira amata ngo muzehe yamwemerera akabidoka amata nakira. Kasema baba mzazi amenikubalia kuninunulia maziwa wakati nitatoka hapa. Ndagenda nzandika ivuguto ndakimuha. Nikampatia hiyo maziwa ya mara. Ari icyo bita CVC. Iyo CVC ni ntuza abaganga bari bantumye hanze bagombaga kumutera baramwe ngo ntibomutera ko batari kumvikana mu rurimi. Walisema haweza kumudunga wakati hawakubaliane kwa lugha. Barambwira ngo nintegereze kugira ngo ngende bamaze gukora iyo gahunda. Akisema ningojeye mpaka amudunge ndipo niondoke nitoke hapo. Urumva kwa gatandatu twaganire nawe kuva saa 7 abantu baje kumusura. Saturday tuliongea na hawa akikuja kumtembelea. Batashe mu masaa 9 nyensigarayo navuye saa 7 z'ijoro kandi. Walitoka hapo saa 9 nikatoka mimi saa 9 za asubuhi. Beta ari kuvuga, akiongea, Beti yishimye, akifurahi, Beta ambwira uko adukunda, tuambia kwa maana tupenda. Beti yatubwiye ngo aradukunda. Abantu bose bababwira ngo inshuti zanjye ndabakunda. Kila yote alimwambia kama ni rafiki na anampenda. Beta nyereka ko yakize. Akatuonyesha kwamba amepona. Ambaza igitenge mere yari yasize ugaheruka hano. Akaniuliza nguo ambayo mama ameacha wakati alikuwa hapa. Arambwira ngo se ko cya gitenge tutarakijyana kwa tayeri. Akasema unajua kama ile nguo tutaiweka kwa fundi. Ndamubwira nta kibazo wewe banza uve hano gusa ibindi tuzabikora. Nikamwambia acha tukitoka hapa mengine tutafanya. Arambwira ngo maze ntunsige bano bantu ko ndabona atari beza. Yanga ko musiga ku bitaro. Akasema nisimwache hospitalini. Ngiye kugenda saa 7. Ipofika saa 7 naramuseze ndamubesha ngo ndi hanze. Nikamwambia niko hapo nje. Ndataha. Nikaenda. Izo saa 7 nahise mpamagara muzehe. Hapo saa 7 nikampigia mzazi. Ndamwambia Beti yakize. Nikamwambia Beti amepona. Beti yakize karavuga ibintu byose. Anaongea kila kitu. Ameze neza. Iko sawa. Ikibazo nuko muri kuganira byagera hagati akavangirwa akavuga nk'ibintu mwavuganye mu byumweru bingahe bishize. Lakini mkiongea sana kuna yale ongea kana. Abaganga barambwira ngo nicyo bita potassium bya acide yazamuye potassium yirazamuka igera mu bwonko. Akasema kwamba acide imepanda mpaka kwa ubongo. Ngo niyo mpamvu ari kuvugishwa rimwe namwe akavuga ibintu bidahuye. Ndio maana naongea mambo ambayo hayapatani. Barambwira ngo ariko bya bipimo bantumye hanze nibyo kugira ngo babashe kumufasha. Lakini yale ambayo wamenituma nje ni ili tumudunge atulie. Saa 7 ntaha nzi ko umuntu yakize nabo kuri eglise narabibabwiye. Na saa 7 nilipoenda hata na kanisani nikawaambia. Ku cyumweru dusubiye ya saa yo gusura. Sande tuliporuda ile saa ya kuona wagonjwa. Niko twasanze azengurutswe n'abadokteri nk'umunani. Tukapata amezungukwa na wadokta 8. Banga ko hari umuntu n'umwe mubona. Wakasema kusiwe yeyote wa kuingia. Twamaze amasaha 2 bataratwinjiza. Tumepata masaa mawili bila kuingia. Ashize batwinjije baratubwiye ngo yagize ikibazo cyo guhumeka. Wakasema amepata shida ya kupumua. Bari bamucometseho amamashini arengane. Walikuwa wameweka mashini kama 4. Atubwira ko ari kumukoresha kugira ngo ahumeke. Wakasema hayo ndio yanamrahisishia kupumua. Ariko nyine baratubwira ngo bamuri statin inshuro 2. Wakasema wamejaribu mara 2. Ngo bimeze neza nta kibazo. Hapo ni mara 2 itamsaidia. Tuguma aho ngaho tukabaki tugeza ngo baratwirukana turataha.
baadaye wakatufukua wa mbere dusuye dusanga ari muri ya condition nta kigeze gihinda. Mande tuliporudi tukampata hivyo hivyo. None nibwo twasanze byarangiye tujura ari mu mamashini ariko byari byarangiye ko twasohotsemo nababo babona ko byarangiye. Tukapata nasaidiwa na mashine yenyewe tu lakini alikuwa alishakatisha. Njye na muzehe twinjiye mbere. Mimi na baba mzazi tukaingia. Mfukanye ntangiye kumusengera muzenga nkoraho iwe yabonaga ko byashize. Nilipoanza kuomba baba mzazi akanigusa kiniambia. Iwe yahise mara moja akashuka. Yune waje kunsobanura nawe ko yabonye ko bisa nkaho byarangiye. Uyu sister ndiye aliniambia kama tayari mtu ameaga. Abantu bose bari baje bavandimwe bacu. Wandugu ambao walikuwa hapo. Badada bari baje bankunda bari bavuye Gidurayi baje barushimisha. Ambao wandugu walikuwa hapo. Imana ibaumugisha. Mungu awabariki. Imana ibaumugisha. Mungu awabariki. Urugendo rw'umufasha wanjye no kugwagenze. Ndipo safari ya mke wangu imeenda. Yaradusezeye. Ametuaga. Yari yarahinduye ibintu byose mu nzu guhera ku marido. Alikuwa kila kitu cha nyumbani alikuwa amebadilisha. Cyose Betty yarahinduye. Kila chochote alikuwa amebadilisha. Yari arimo ategura bino birori. Alikuwa anaandaa harusi yake. Imana ntigikiranirwa. Mungu hazihakiwi. Imana ntigikiranirwa. Mungu hazihakiwi. Imana jambo rya riratubwira ngo izibyo yigera kutugirira ni ibyiza gusa. Yeye anajua yale anayotarajia kwetu. Ibyo rero mema. Yatekereje ku buzima bwacu. Yale amekusudia kwa maisha yetu. Nubwo bidukomereye. Ingawaje ni mazito. Ariko kuri yo nibyo yabonye kwa. Lakini kwetu inatufaa. Imana yakoze ubushake bwayo. Mungu amefanya mapenzi yake. Umukunzi wanjye aruhutse mu mahoro. Mpendo wangu apumzike katika amani. Tuzamuhoza ku mutima. Tutamujali kwa mioyo yetu. Ntazanti tuzamwibagirwa. Tutamsahau kamwe. Urukundo namukunze rurakomeje. Upendo ambaye nimempenda itaendelea kugeza ubwo nanjye Imana izashira iherezo ku buzima bwanjye. Hata wakati nitakaondoka katika mwili huu. Abana yansigiye. Watoto ambao ameniachia ntimuhangayike. Wasihangaike. Bazabaho neza. Wataishi vizuri. Bazabaho neza. Wataishi vizuri. Mfite umuryango Imana yahaye umugisha kandi ninayo familia ambayo Mungu amepea baraka. Ukundana ambaye inapendana. Mfite umuryango nashatsemo Imana yahaye umugisha kandi na familia ambayo nimeoa na Mungu amewabariki. Ntaga abana babiri bazatunanira no kwa muzehe. Watoto wawili hawatatushinda ntibishoboka. Haiwezekani. Tagira ugira kugahinda kugako. Kusikue yote ambaye atahangaika. Abana banjye bazabaho neza. Wataishi vizuri. Niyiziho gukunda abana no kubatetesha. Najua kwamba napenda watoto na kuwafanya wadeke sana. Bigiye kuba double nzakora hanjye na habi. Itazidisha. Nzabikora. Itafanya. Blessing akomere. Blessing imarika. Nora akomere. Nora imarika. Baracyafite papa n'umuryango. Wangari na baba na familia. Bazabaho neza. Wataishi vizuri. Mumbabarire kubarambira. Mtani waradhi. Byari ngombwa nta undi munsi nzavuga Betty. Ilikuwa bora hakuna siku nyingine ambayo nitakayemuongea Betty. Suko nta agaciro ko muri kuzuba. Si kwani siyapea thamani kwani muko kwa jua. Nagiraga ngo byibura nduhuke. Ni afadhali ili nirahisishiwe mzigo huo. Imana igutuza heza mama. Mungu akupe pumziko njema. Kandi azadufashe tugusanga amahoro. Nasi tukupate kwa amani. Imana yo mwijuru bamugisha. Mungu awabariki. Eka tunaomba kijana anaitwa Emmanuel mahali hapo asimame apige hatua kidogo. Hapo nyuma kuna watu wanamngojea. Hanyuma rero abantu mwihangane ibi David avuze byari ngombwa ko bivuga nubwo atinze. Abandi basigaye ndabizi kuko barakoresha umwanya muto. Asante wale Data Dina chatusikie dada yetu